چابر خود صندوق این دانه چهار چند سر صندوق این دانه و روشا اولهی چه تی پاراستن لویره بله کاجین لوا کوچه آنی زمان کو یعنی پشتی سه هیوی هلبجارتنا پیشواق لترکیه ایدی دست بکر ایرو یک مجداری اول باکر کردستانی جو ساعت 70 دا دنگ داین دست بکر حیا ساعت 4 بردوام بکه بتوایل آمده نسودو 58107 دنگ دیر هنه سر صندوقین 3168 صندوقه و دنگی خوبدن نهاجی هم ولاتین آمده بروی ایدی جین دنگ داین ایدین هنجی نهال پیشمد بینن نها پارلمانتر و نامزدین آمده فلکناز اجازی هاتوی داره خلق چه به هیجان چه سر صندوق این دانه یعنی آماده وکی هلبجارتن هفتی حزیرانه خلق خوشی یعنی به هیجان چه سر صندوق این دانه یعنی هنگ ساری به دیاره براستی هناك يعني عم بجم بدنجة هي لهم لآمد هم جل باكورة كردستان بيشتي أو أوبراسيونين كل سر عم بجم باجارين كردا بيك هات جالية دولة تركيا جبر وياجي أفل بجارتنا بيش وقت هناك بدنجة در باست به لجالية أولهية هجرون ببرسن نها أرامي لآمد هي لدر دورجي لهناك بلكي جوارين عم بجن وك نزكي جندين شياعي لوان درانا جبر كورة هاتنا قرتن او صندوقين كو او دهل بشاتنه ده ورن بكارانين بهليكوبتر بطياره دبن واندرانا يعني علاقه قالناها يعني جبوكو عم بيجنكو يعني قال لك هي هنا زويه حياه ساعه دم جمر تشار دفيكو مرف هناك بشوبينا جبركو اف بشتي اف اوبراسيونا هناك شيروها هبونكو دغوتن بلكي قال اوينا تش سر صندوق اللي جبو امده ويا ام جن هذا بيجن او هناك زوبه لي تشتيكو ام دبينن قال علاقه كمزن جبو هلبشاتني لورا دخوازنكو هدف ديسا بنداف درباس بك اشخوا هدف جي ديار دكو قال جي ديار دكو يعني ايدي برسكريكينكو يعني بنداف درباس نه تونه براستینها میوانک جیل جمع هیا از خوازم جی هنگ آگاهی جی هم بسیار هم وقت هم ولاتیه که هم جی هنرمنده که کرده او جی دنگی خلی و دره بکار آنی جی کما آزاد سولیستا کما آزاد فرقی نجمع از خوازم هنگ هم آگاهی اوی بپرسن گلو هالبجارتن لآمده چوا در باست به هنجی وقت هم هنرمنده که هم جی ولاتیه که آمده جوی هالبجارتن چه هوی دکن يعني شغل سريدا دامي شويدا جو وقت مديت آماده كاري وسات تدش بو هالبجارتنين جوشك وسات نبو اما روجا هالبجارتنين مرف دبينه كو ملت زده تبليبونه كي نشان ده اف تبليبون نشان داين جبو ملت نكي ده demek ki baş darbas bu navay tefhem kirne yani الجور آماده كاري هالبجارتنين و إيرو هناك جداتيه يعني فرق نافده كم چه هیوی دیکن جوی هالبجارتن يعني وقت کردکی Ya ve Kurdaki az dixwazim hertim dengê Kurda bilintir be yani ji bu Kurda tiştên ku baştir çi be ew ya pêk were divê baweriya dane ji ber ku yani li Türkiye sadî sêzde parlament ji bu têkeve parlamentoya dengekî girtiye HDP heye û HDP ji bu biratiya gelan nav Türkiye'ye de hinek karê baştir ew ê pêk bîne ji ber wî jî em dixwazin temsiliyeta wana parlament hinekî zêdetir û xurttir bibe ji bo hemî gelên ku li Türkiye dijîne ودنگی خوش عالی آشتی یعنی شر ودا dengê me û rengê me ji xwe zelal e ji ber wî jî yani kî ji bo biratiya gelan gav bavêje ji bo biratiya gelên rojalatîn kar bike em ji bo wan dengê xwe din yani îro HDP ne yeke dinê bejî em yani ku divî bajarê da divî welatê da ji bo hem biratiya gelê Kurd hem jî biratiya gelên Türkiye xurtir tiştek nîşan bide ji bo wan em dengê xwe bidin ji bo wan jî xebatê bikin yani em ji ber ku em miletekî aştîxwazin û em hertim jî di nav xwe da jî û ji bo miletê dinê jî migava dinê ji gote yekê dinê re jî yani em yek ji xwe bixwazin di do ji cîranê xwe re dixwazin em miletekî wîsanin ji ber wî jî em ê karê xwe berdewam bikin یالک سپاس spas xweş sağ ol
بله کاجین وک یعنی فرقین جی هنرمندکی آمدیه و هنرمندکی کرد هم نیرنی خو هم جی هم بجن که وک چاودره که هنرمندکی گوتنی خو آنی زمان از خوازم هنک بحثا یعنی او پارتیین کود کevin هلبجارتنی بکم 16 پارتیین سیاسی هنجی زانن کو او تبلی هلبجارتنا یکی مجداری ببه یعنی ایرو او جی تبلی دبن و 21 نامزدین سربخانه بالتوایل ترکی دو حبجی لآمده هنه هر دو جی جا آمده نامزدیا خوددانینه بالتوایل ترکی 54 میلیون و دو حب الآمدنها أو نامزدة أجر هناك بحسوان جيبكي أم زيتر أما جبواج بكي مثلا أو نامزدة دنج خداين هتانها يعني نوس ديسانجي ين كيجان باردة هر دو yani namzetin serbuxuji beriya naha parlamentoya Türkiye bun yek partiya refah bu yek şey disa partiya riya rast bu yani de doğru yol bu her doji dve helbjartine de vek serbuxu ketin helbjartine le beri naha hafta hazirane de ji AK Partiye bu bun namzet le pişti gotunu ambejin ku آخافتنا اردوغان کو و پشتی اف اپراسیونین کو لسر ام بجن کردا هات کرین او جی دیار کرن کو ایدی جبر نزیک بونا حکومتا AKP نخواستن کو دیساج AKP ببن نامزد و نامزدیا خو سر بخو دانین yani ام دکارم بیشین شیروین yani و سر روزنامه‌گر و قنچک نویس که دیاردکن کو دی بیشین دوه کو yani به نامزدیا وان رایا دنگی AKP لا آمده پیچک دیجی داکه بله سودا بمرة بمينا هل بتم دفجرا جم هوا نها ام جم روكانجا فشوي